Nga o attach ai o faleamu. No kilo ai mo me the real lifestyle fa Samoa. Me ole kau fai ngā lulu e whakasi ole sa ole ainga ma o makai le se o si oa. Ya, ngā ngai e ia fo ngā kilo. Mai maua pia koe o mai whapia ngā se ngā. Ya ele o whainka nge kai mi koe. Ya pe o se kala aku ngai. Ele foi vaenga o le ola. Malo whaftai Seumanutafa. E mo whai ona toi o are ta whaasoa i le amatanga. I lau saunuanga. I le fufua ane o lau soifua i Vaisala. O le nofuanga sa ngā lulu e tausinuu ai fo i utua. I whai ona e whaasoa i le tūlanga o le soifuanga whaawhai au. O alo sunga i whawhiangainga, pēna a vea le ngaruenga na i utua, na whaingofia i le tausinga o tōu, i le tamau a inga i le nāwaita. Ya, mongi an sao, e le i whaingofia le ngā kai le ola e mea mua being a whaiwhiau san o e le mwhainga sopo vai a kua i ole. E ngalo vai e kongu mea le roko al whaiwhiau. Ka ke whaku foi le leo ngai. Ke le i o mea voi e pe o meo kongseki. Lau ke mangkor kongseki a iwa sa ka milo voi sa vai. Ai le mwhainga e anu ke makama. Whaasa oe. Whaasa. Ole mea ngai o ke ofo ai. Nenge o whangau o whaiwhiau. Pe a fua i ai lako ability vo i le vama le ngu mai ya al mea nga uai e whapeaka i ka ai o ka ika o se Vaisala. Lai e keua i ai Vaisala i a si o kama. Lai wakori o le rifo le whaishafu kisimasi le sai i Vaisala. Ya la o keu whakasi ai ai luma. Nga mako o kelfongi mai ale ngu. O fia a maila siko inga i luma wafui. Sa whaasanga whape kai sabi. Ya mele u whaasanga nga iuka e rea. Ya whakulo i ngai uke. Ya ada yangi si saya na Lauao. O le lile o kaufusi. Ya pawanga mako ia malako whanga whakoma. Mai langa i le whaingofie. E kaunkaku o ma se kupe. Ya whaakari mai nola ia lea. Mako o aku le aso le ngā o kau i le aso. Liu ko whanga mai loa. Mo umanga whai Vaisala le monga mau. Ai ngā le mea e kua le. Kua ia ponga iwi. Se vāku le a. Sa whaavangoa mai. Ia mako o lola i le iai. Ia whai mako whai ngā mea. Ia whai foi e whawhikai i le mohu. Nako a manga ia inga o skoi inga. Malanga ia foi ngā luenga. Ia ai o le ngu. Wala kola i tiki a kanga kalau kei loa ia. Ia whaiwhi au kaimingei. Ia au ngā kupulanga o mai ei au. Ia o kele ai ngā māliliu. Ia yangi si lai koe. Pau ngā o kanga kalai e lau kei loa malama i kaimifo i mako i ei Vaisala. E le whaingofia le avo i le mea le o le ngofo o se akari o se whaiwhi au i Vaisala. I le mu. O ngā o kūranga ia a sila fia foi. I kako a wha Samoa.
mai lo skin giki ya ole afua kapenga lo fai au kapenga mo ko ya mo fai au ya ole onga le fa mai le fa pensia ku pe ku la nga ko le fai ka ai ni me ya ai ma paua wa ya aleo ngi mea ya me ale fai ka ngal kuspa ia ka fai ka kuspa ia kinga ma ale se ku se fai ka over kuskom ya pe na kala ngai ko ngamolo ma ya ne na ia pi ole kala ku ngai nga vai ngole olanga ele fai mo fie o isi vaenga ta ua Seumanutafa o aonga a whaiwhi au e te tonu o nuu mawhio anga i lewa i tau. Mana tufo i o le tele a o le oama le tamau a inga nai ai aso ia. Ia ua le utoe maua mai fo i le nei vai tau. Ia pei o nai ai a le a o matusima. Wai o le mātou ia whaalongolongo lea ma i talatalanga o soifua o ina o tua ai aso o mawai. E mwhai ona e whaasoa i le tūlanga. Ia, o whaiwhi au. I ena ko lea o ka o lea o kusima. Ia o kei loke le po ko wa ai me o maa sa whaonga. Kai pia lea kala le. Frame o lea kala. Ia ko e rama le mea la po a peise maa fo i pe i whaingolo lo piliak. Ya, o ngala sa i ke alak malau kusima malau ma kus. Po la ka uma sa ia ingat. Ya. Na ai lai o lesin nga so i malosi. Yalum fa nga wane kalesia. Le ngaka misa le kalesia le kako. Le onga fai ole maths fai au sai ya so. Ole mo kwa maoa ya. Ya, ai fa longo fo i la ko ngangu. Ngangu ko inga. Mo kwa ele ya se va ape se nga fa. Alma ngai ai pe i slow ka kala mai ala ai a kusi lai lalo e ko i mo ka ma ngai ya o nga sa o kuskus sa o ele nga kala i nga ale relationship o la on al fe au ma o nga ia kula ngalua ya ki uso kwa kaya o ya mo me volele sa o sa vali fa pena ale e aluale i al pengi la couple pensinga sa o sa vali masu e sa uhani na mafetawi i le fale mai yang pawanga ai vai foi la ko kuskus ini kelo fa penga uma ko makua kako makua mangai ia nice point o que faz só ele o sanne o kuris foxo que ele não pe fa fenga mal foi a uma pe a or kai me kongi ia o pe qua esse alia their language shake ai fa io do fa io ngi ai que ele po fera fa sanga ele ngamal fa pena ka ua ke le ya nga paua ngi fo ia so sauale le change of modernizations ya ma so ngi ai kamiki ila ko ya nga kamiki aso ngi ang ngofo ngi le kelfongi alo ele wa finge le kama asio wa finge la iki ala fai ama mai ama ko la sa al sawa me papa ya fela ke fo ya
ia fai ke va oka le alu lima pa fa pe no po ka fe mai lo ni ka ki ni ya but that's modernization and that's technology o le o mai kai ni ele fai ka nga pit ia a longa root cause ma fu mai i foi le ia o nga fai fe o nga fai fe ma o nga walu sa fela o kosi i o Holland ili miske Holland e ka Wageningen University, one of the top agriculture university in the world. Fai era ia leo la kosi a poka sama ua fa le fai kosi. Oka me o longa te ka ua o me ia fai ai fai fe ai sola. Vai e ile fai fe au ki vai ile ia foreign students oi so dikio me langi le sa manga o ia ngai mission ngane wa ma ka dio de o ku mission ngane ia ke le foi points le o mission ngane ia la e ka ke ka kofi ka ia lau anga points le ia mission ngane le o mai ngi fa of papa e ka ko ki nga le vevela le la fa le fusiua ya ben ai ale ka unga nga me ola manga fa wa e lo kala ko le problem ne so wa ngai ai i lau ngala nga ke mi o ye ho la pi u nga mo lo wa mo ke travel la ye lo once you in i se ko wa Europa fengo fie lo le la ku train system ya mo fie ya e mo ya ka wi ka i skai mi ma le se ke ya wa ku se le train wa ko so ala pe ma mai ya ma fu mai na me ka ma fu ngai ko ina ya isi apa pun iki ai ko ina wa ko fa mai kita ya sa ka mo fai misale loku nge ka ko fu ko au mai nge ya isi loku ia ai ia ka ko loku de nga makali mele o le missionary ia pe o kulang nga ia Whalongorongo al tātou por kalame o le fo i mori mau mai a le atu. E whaisi tele o awanoa whaaskola na mawhai e laua fionga Seumanutafa o na ua toa i fo. Ia e manatu fo i o awanoa tā ua. Ai a mawhau atu i le tau amatamatanga o lo soifua au e whai ia si whai ngata. Le ana e tā ua le o mai fo i mo le whanau ta inga mo le kolisi o Samoa. Ia o le fo ina iai a whawhita o lia maanga ia tua ilo e sasale vao i le kolisi o Waipoudi. Ia e mwhaiona e whaasoa i le tā ua o le manuia mai tonu o whawhita udi. A tonu e tā ua fo i le whaafonga whanau a onga. Ia wai o le si tamaititi. E o le alu e whamamale la pise lotoa. E le a onga ia. Pea o le vai aso e tute ira no se. Ia e manatu e tā ua ia le vaenga le o lau foi soifua. Ia e whai fo i ma wha manatu. Ia ma se whi au tā ua mo alo ma whanau o le atu. Ma le whaloa. Ia whawhitai. Ia wo. Pea ngau whai aku i
lo ulanga kau mawhai mai aso la. Ia e le whai ngofie. Whai o le whai ngofie I mea kau kupe, mai mō mākua. Ia le whai ngofie voi I le kau mawhai e asa. Ia mea fau ia. Because these are struggles in life. Yeah. Ale mea mai la e maali ai. E le mwhai ngalo ia o le o la kui vai pouni, malau sapelu, malau salu, malau fala. Ai whai mai, ia, kako marueng kai au spo mai. Ia, au spo ka longo. Kai pe o ka whalongo I kanga ka fui sa o whai pui pui. Ka longo I o mai lainga I luma I. Ia al malai o vai po ke pa o malai nga sa fai kasi ela ka pia sa vai ya no kwa ke le al malai ai ke moi le po fa po e tangi va pe se pe o kau give up ya le nganga le o kau fai o le tau whai. Ia wangi e give up ngofi. Wa e give up apa o le. Ia kai pe fui la o le kulanga le o ele. Ia ponga I le hei kai. Ia e ki ngā ia kai mikera mo ngari ki ngā. Ia I give up loa ia wa e lose hope. Whankanga. A koe. A le mea la kou ia. Yeah. Keep trying. God will answer. O sama o ngama kameu ma o ai. Ia o ngafo ia malua le whai afiafi. Pai po school? I pai po school ma. Ia sama o ngai. O au ma e au. Ya makiwala man makuai mawa o ye ko solo wheelchair ma oa o ke isi faya o maya al sama fu video ku e va yo is ave ma o ko pengan ko ngelo piti o de nga fakia o fikoi como ya finga o solo famadi Kawawa, I give up, I lose hope. God, where are you? Yeah, faya, yeah. Kau faya, yeah. Fui lá, fai mai vai. Olha lá, kua, so se kai mea ke manga o ke fia saua ia o ngai, because we need people like you. It's a feedback. We need people like you. Que sabe que falam longo, mas sabe isso é por valu. Se for um a ver vou dizer um carro valu a ver um carro por foi ele foi uma falhou. Io ne whengai ngā fō. Ia, avela I le mlau history. O inkalesi alai le history because the history o se lo whai kau kusia, whiwhiu whai kau ia makingi duke. Male mea ngā reinga o so ese mane. Male pope. Ma o ngā whawhika auri ngā ai e o le ika long kama ngai wai nga abandon e long kama makingi luke o mai whamelong kama o ka sikele o kupe ma wha o ngai ngai o ia maulau lo ia become the top lawyer in French. Ia te o whai aku
ai la ku ya ka mai vai le se so fa ya o fi alu le monastery na ika lo ye kama o ke ye kama o kankala la ki ya o tape sima ai foi de sa de ngo forma mas quem é essa faz la le vai wa ka ngala ngo ave uma ia fa wa me ngai e ama ya o me lua ale me ala ko ia le ele foi mo fie ale nei me o ka fai ele se me foi mo fie o ka fai ai o ia i wa uma la ka fai ai manguia ya que la loma ma ru ki ma le o mo yo le anga pa ia ya ke ai pe ku na nga di ya wa ya ma fa yang fa kala ku ya o finka ya finka ya o fix fulu mo ku fulu na kwai ya alai fa fica ide ku alai amanhã manos ma ko o ku i ve sky walengis a misa kamaru o le kamaru pe o ya o kamaru ma ku ale e ve sky ya so mai rola ele ma padi de Samuel so mai mai fai fe au io le efu ai le ola ka fai ola ka fai ya faftai Seumanutafa mo le faasoa matango fie faa fonga manino fo'i a le mai moanga le atu ya le fo'i ua whilanuan wai le faasoa mai ai le amatanga o lo soifua o awina tele fo'i matati na mawhai ona ausia i le teimi o avea matangata whaingaruenga nei fo'i vai tau avea fo'i ma soifua matua ya o tapu ia fo'i whaiva o alo ma whana ya ai manatu tātou por kalame ya e tā ua fo'i sau whautuanga wha tama o tua a ua tapu ia whaiva o tātou atu ia ele whafonga mai moa o tātou atu ele ngata o tupulanga lalo wao ai whea ngai ai maa o onga ia nisi fo'i o lea ua whaile whiwhilinga i tonu o ofisanga whalwhainga ruenga i le tele o awanoa ese mwhai ona whaawawina ai le tomai ma le soifua au na i le atu ia ai manatu fo'i e tāua ia sau tu alalo whaatama ia i mafutanga fo'i tonu ainga o lea fo'i e tau mai le tātou porkalame ia e se fo'i le whaingata o whaivalo filima o le tina fo'i o le ainga o loo wawalua malaua fiong ia i tiu te whai to tonu o ainga ia ai manatu e tāua ia sau whautuanga awa ia le whaafonga mai moa al tātou watu ma lo fa fitai ya ele ya si faukuanga piko i sidio nga le ngai no le o sai fa palpali o le ase me e ka ke faia ka wa nga ele o sai ma fa palpali ai pe ya faia ko se kai mi o fa o le ngai ya o la ka ke o la ya e se o la le kuma au ari kai mi e sa wel bala au ale ni alai ua kakia se mea ngai whaia ya po se ala fua i lau whangau ma kula ma whapenga
mea ngai o lau whaukuanga I alo ma whangau. Misi alo ma whangau o lai kau ma whaia o ngai kai. On sai. On sai. Le mele sa leo kei noa I kai mingi. Aso la. Pisa le me sa kamiki. Aso nge. So, mo alu lalo niet. O lai e pei fōringa mai e alu ilunga I ale. Ia na avo ine. Ia le iloa o makau. Ai alu I lalo le iloa o kamiki. So, o le fesili la, mafua I sea. O le karia e mafua ia tako. Mafua. Mai, o le mea mangingoa. I le ai asisi e mafua inge mea. Mafua uma ia tako. A le le vao makua ma whangau whapea ngafo ma whale kongu ia kamiki. Pe ia ngei kalu fua iai. Ia whankao ma kau whaise se fofo. O ukala I whamakala ku ia o rua. O ukala fo ia le whamakala I lau whangau. Ia, ai awhai aku lau whangau. So mai, c'est pas parce que c'est que la wasa. On dit non la pour la sape, pe falongo mai pe ya. Ale me pe ko siri ka dia ya. Mo lo mo sai. Ai o mo sai o ngai do le o me le. Ai le o sai. Ya pawa ngale af, fa pui. Ai fa kuanga mole. Mo whangau Lauao a lea kumu. Ia, karusia. Karusia, lufa lea kua I fisosongi mai. Ia ka koma o ka kou vai vainga wao. Mea ngā lea kupungi. Ka kou vai vainga. Ia vea o ka kou vai vainga ma mea malurosi ai o ka kou loko ma. Ka kou iroa me kong whai. Ka malosi. Ka malosi ia. Ani o ke vai aku anga vai foi nga pole interviewer ai foi ai aulea Chris Hazel sa o le ia foi a onga konga go outside the box go beyond the box ia la ko iloa le vai Ole o koe nung whanga whapenga ia sungi, sia. Ole o koe mauar kamale sai e whai makawhai, o ngare sai sikamo Filipo. Awa ngai laka loi, isu e ngai al form 2, whamomoe lola nga vase ngai. Ai whawhanga e ngai. Ia, ole mea ngai e iloa ele whaia o ngalai e ngau ia le. Ia le afua, sau, se fulu polisi fia ele mo kai mingi mo vai le polisia vai vaskai le me anga le ola wa fa kuanga ile fanga ula mo ili ia se me e foi mo fia la de kau fai ya kau fai ia Mawal me sit. Ia le whaukuanga ngā mō kou. Whaukuanga fo ngā mō kā kou uma. Ia mana tua whafonga maua ia le mai moa whitāro tātou atunu. Nei fo I vaenga le fia fiswapoponga o tātou por karame o le Lauao sinisina. Ia le fo I ua te tala le avei. Ua whasoa fo I ia le tamamatua ia Seumanutafa. Ia marato le foi ua maua se fe au taua. Tau soai foi ale fe ngai ai o whanau a onga ia o onga. Ia a se tu alalo foi. A wa faiva matute le mai moanga whaafonga le tātou atu. Ia o le fatu a inga. Ia o le tausinga o alo ma whanau.
Ia o tō whinga fo'i ua whaamanuia i le atua le soifua ma le ola. Ia manatu o lea ua maua ia se tualalo. Ia au ni nai motu ngā afa. Ia e tuane i au talane. A maa fole whaasoa mātango fia si o tātou tama. Ia tulou ia le fionga ia Seumanutafa le fiafi. Mo lile nganga o le whaafitai le fionga ia Seumanutafa. Ia ona o le nei awa noa mātango fie wa tala mai fo'i le atu pona. Ia ua fo'i le whaasoa mani whautuanga i le mai moa fita si o tātou atunu. Whale o ina fo'i le nganga o le whaafitai a tātou langolango au tū. Ro langolango ina i le tātou por kalami. Ia o lo mwhai e ono whatau nuina. Ia fiafi o asongofua vai astaitas. Ia a whai o sala sa mātou ngangana. Se tū fo'i o le tau tamali i le whaafonga mai moa mai o le atunu. Ia mātou te asu atu bai mālui puenga. E mtua fo'i le tō whaafale atua, mali mtua whaitama. Ia mangalo isa au nanga le whakasa TV, tātou tu e wheiloa i le asongofua mua. Swapoponga le tātou por kalame o le Lauao sinisina o le nei tu la manuia tele whasausaunga toi o le nei fiafi tō whasefua. Lauao sinisina. Po asongafua o vai aso taitasi awa ni emisia.